Чевашчуне халық культуребе елы ергенче. Шак буянлыға упрастада адаландарас тезе республикара тадыжақ фестиваль-конкурсем ергелеші. Нумай булмаш юрышсен Ираиды Вдовина яджелі тубы жыве ертнечі. Шакунзенже вара кесле шобыршызем пулдарулық негідартрыш. Чеваш наци конгрезен пресс-службен ердюжи Зои Яковлева галасагдардать. Шубыргесле аянра икемеш фестиваль конкурса Чуваш наци конгрезы республикари халықсен пулдарулық шүржебе барле ергелері. Фестиваль конкурсын тептеллеве халық музыка инструмент жазыне упразағы вараси, вазимбек алагансыне хавғандарза чак үнере малыла адаландараси. Паянхе шагымбек видео хабаслы ердеген мероприятие культура комитете бутярзаяна авалдаха упраза малашпаха иненсе проектқа кележу юнердеть. Чинахта шагыжейнде бірдашына пуштазаяна, он проектын авторы Нина Васильевна культура комитетен пайдажу Нина Васильевна Андреева. Уява Чуваш республикин культуру давадивешлещения, шеныш башкарды химик культуры герменджи, сорнаюшкин юрдюши Николай Ириванов, сагурвуны шултулдарды не халаларыш. Николай Лазаревич, Чуваш музыка фольклорне пугагане, Чуваш халық музыка инструмент жасыне тептезе везене осталагане. Конкурса ушма Чуваш республикин культура, национальный син тада архивежен министра Чумне, Елена Чернована, Чуваш наци конгрезен вице-президентне Анатолий Ухтярова хизептурыш. Азына сумлышынсем, Чуваш халық музыка инструмент жазын кирлелехне, онда халық история упранныне, везене шинерен черцедратный пархадарлы булныне галарыш. Николай Ириванова юбилея жібе салмласа хизеп худезембе парнезем бачыш. Тустық шүрден жифайере, Чуваш музыка инструмент жазым жинчен ширны кенегізен куравешлері. Шаунбеге Шубашка районинчи Николай Фомеряков, тада Варна районинчен житне Владимир Михайлов, хойзем усталаны Чуваш халық музыка инструмент жазым куравне ергелеріш. Хойне евер мастер-класс еттерчіш. Авалихи кеви хадерезем прағажат ухмабушлариш. Фачах сахал Чуваш республики инжеде, үтті аякра бурнаган Чуваш сенде, сахал цихланзайылны. Візене малалла прағажан йолдыр десе, малалла візен пұрнышне тұсас десе, ебір шағындан де похынны да баян. Чуваш енде ителді райондан амар Пушкот республики инженде Виталий Захаров хойымыны gibi инжи жулакис кетсе житне. Кажал, Падырел, Едерне, Мургаш, Сындервари, Шубашка районе бехулдынчен житне пулдарулы жинзем, Чуваш халық музыка инструмент жезембе остагала себе омыртреш, курмагинезен чун хелих не ускатреш. Жак фестивале ергелезе ярза Жак Пужарова шинерень тваганзене пызыктав замайка жавын багалас келет. Биди кирлея бала. Чуваш сонзы бачы, onun халық инструмент жезенчен. Урдедене бегех оставыляза, чиза тивешле булчыштемеле. Хагешіндерінже мар, шак саманара Чуваш культурыне пуянлатса, тован халық музыка инструмент жезембе кузыкланза, она черцедратный бага. Чуваш наци конгрезында да республикари халық пулдарлық шурдженешченізем, шобыргесле аянра фестиваль конкурса худшенізіне пурнеде дипломзем парнезем барза чистуреш. Шак пархадарлы жемалыларысма ырлық сыллық сүнжеш.